Muraho, mwegere hino tuganire. Mu myaka 3 ishize hari ekipe iherereye neza ku rusisiro rw'umuhanda wa Fulham mu majyepfo y'umurwa mukuru w'Ubwongereza bigiye gutangaza benshi. Bitwa byahenze bite rero? Iyi ekipe yitwa Chelsea bigiye kwigarura imitwe bitangazamakuru kubera uburyo budasanzwe bwo kubakamo ekipe yayo nyuma yo gufatwa n'abaherwe b'Abanyamerika isi cana kubiri no gusinyisha abakinnyi bafite uburambe ishora miliyari mu rubyiruko rutagira ku rwego rwo hejuru yizera ko ari rwo ruzayisubiza ku butwari bw'Ubwongereza n'Uburayi yahoranye. Nyuma y'imyaka yo kugerageza uburyo bw'imigurire, Chelsea yahinduye ibintu kugeza ku mazina nka Danny Welbeck na Jordan Henderson bafite imyaka 71 y'amavuko yiteranije. Basinyishijwe na Chelsea nubwo benshi badatinya kubafata nk'abasaza barengeje igihe cyo gukina mu ikipe akomeye. None se yemwe, ese Chelsea yaba yemeza ko umushinga wayo wo kubaka ikipe ishingiye ku rubyiruko wonyine utatanze ibyo wari witezweho? Ese Alonso ari gusubira mu makosa yakozwe na Thomas Tuchel nawe wazanye abakambwe bari umunyasenegal Kalidou, cyangwa ari impamvu yishe inyuma izi mpinduka zo kuzana abiswe abasaza zanavugwaho rumwe? Muri iyi video turagaruka ku rugendo rwa Chelsea kuva sosiyete y'Abanyamerika Ariko yafata ubuyobozi bw'ikipe, impamvu bahisemo kugura abana bato gusa, ibyo uwo mushinga wagezeho nawo wananiwe, ndetse n'impamvu ubuyobozi bw'ikipe bwahisemo kongera guhanga amaso ku bakinnyi bafite uburambe. Ni naho uri bumenye neza niba koko Chelsea iri gusinyisha abasaza nk'uko benshi babivuga, cyangwa niba ahubwo iri kubaka ikipe ihamye ishobora kongera guhatanira ibikombe. Niba uri umufana wa Chelsea cyangwa ushaka gusobanukirwa impamvu iyi ekipe ya Alonso iri guhindura filozofi yayo nyuma y'imyaka mike gusa, iyi ni video dakwiye gucikwa kuko ushobora gusanga impamvu nyayo itandukanye cyane n'ibyo wakekaga. Mu myaka 3 ishize hari ikintu cyatangaje isi y'umupira w'amaguru ku buryo benshi batari bakiteze. Chelsea, ikipe yari isanzwe izo gusinyisha abakinnyi bakomeye kandi bafite uburambe kugira ngo ihite irwanira ibikombe, yisindira umurongo wayo burundu. Mu mwanya wo gushora amafaranga ku bakinnyi bafite imyaka 27, 28 cyangwa 30, yatangiye kugura abasore bafite imyaka iri hagati ya 18 na 22. Bagezaho abafana batangira kuvuga ko iyo umukinnyi agejeje imyaka 25 abiri kwerekeza i Stamford Bridge aba yarangiye. Ariko uyu munsi ibintu byarahindutse. Chelsea iri gusinyisha amazina nka Danny Welbeck ufite imyaka 35, Jordan Henderson ufite 36, ndetse na Maxence Lacroix ufite 26. Ibi byatumye benshi bibaza niba iyi ekipe iri gusubira mu makosa yakoze mu myaka yashize, cyangwa niba hari impamvu yihariye ituma Alonso ashaka kongera ubunararibonye mu rwambariro rwe. Ese koko Chelsea yatangiye gusinyisha abasaza? Kugira ngo usobanukirwe impamvu ibi byose biri kuba, ugomba gusubira inyuma mu mwaka wa 2022 igihe Umurusiya Roman Abramovich yagurishaga Chelsea kubera ibihano yari yafatiwe nyuma y'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nibwo umunyamerika Todi afatanyije na sosiyete ya Clearlake Capital bazwi nka Ariko bafashe ubuyobozi bw'ikipe. Abafana benshi bategerezaga ko hazahinduka abanyikipe gusa, ariko uburyo Chelsea yubaka ikipe buzakomeza nk'uko bwari busanzwe. Icyakora ibyo byo ntabwo byabaye, ubwo ubuyobozi bushya bwari bufite intego itandukanye niyo Abramovich yari afite. Mu gihe Abramovich yashakaga gutwara ibikombe by'ako kanya, rero yamusabaga kugura umukinnyi uhenze kandi ugeze ku rwego rwo hejuru. Ariko iyo yashakaga kubaka umushinga uzamara imyaka myinshi, aho Chelsea itazajya yubaka ikipe buri mpeshyi, ahubwo ikagira igisekuru cy'abakinnyi bakurira hamwe ikazategeka imyaka irenga 10. Iyi ni nayo mpamvu bahise batangira gushora amafaranga menshi ku bakinnyi bakiri bato. Uko babibonaga, umukinnyi ufite imyaka 19 cyangwa 20 ntabwo ari icyo ari cyo gusa muri ako kanya, ahubwo abishoramari ry'ejo hazaza. Iyo umukinnyi wakomeje gutera imbere, ikipe imubonamo imyaka myinshi yo gukina ku rwego rwo hejuru, ikamwubakiraho ikipe, kandi igihe bibaye ngombwa ikazanageraho imugurisha amafaranga menshi kurusha ayo yamutanzeho. Ibi byajyanaga kandi n'uburyo bushya bwo gucunga umutungo, kuko amasezerano y'igihe kirekire bihaga Chelsea amahirwe yo gukwirakwiza amafaranga y'igurwa ry'umukinnyi mu myaka myinshi, bityo ntibabangamira amategeko ya financial fair play uko byagendaga mbere. Mu yandi magambo, ntabwo Chelsea yari iri kugura abakinnyi gusa, ahubwo yari iri kubaka umutungo wayo ndetse n'ejo hazaza h'ikipe icyarimwe. Icyakora hari ikintu abantu benshi bakunze kwibagirwa: uyu mushinga wo kugura abana bato ntiwatangiriye mu mwaka wa 2022 nk'uko benshi babyibwira, ahubwo mu mpeshyi ya mbere Ariko igeze muri Chelsea, Thomas Tuchel yari agifite ijambo rikomeye ku isoko ry'igura n'igurisha. Niwe wasabye ko hazanwa Raheem Sterling wari ufite imyaka 27, Kalidou wari ugejeje imyaka 31, ndetse na Pierre-Emerick Aubameyang wari ufite imyaka 33. Ku mpapuro abakinnyi bari beza cyane. Sterling yari amaze imyaka atwaye Premier League muri Manchester City, Kalidou Koulibaly yari umwe muri ba myugariro beza ku mugabane w'Uburayi hamwe na ekipe ya Napoli, naho Aubameyang yari umwe muri ba rutahizamu basinze ibitego byinshi muri za shampiyona zitandukanye. Abafana benshi bumvaga ko aba bakinnyi bagomba guhita basubiza Chelsea muri rwo guhatanira igikombe cya Premier League, ariko umupira w'amaguru ntawukurikiza ibyo abantu batekereza ku mpapuro. Sterling ntigeze agaragaza urwego yari afite muri Manchester City. Koulibaly yamaze umwaka umwe gusa mbere yo kugurishwa muri Saudi Arabia, naho Aubameyang ntigeze yigarurira umwanya uhoraho nyuma yo kwirukanwa
kwa Tuchel. Mu gihe gito Chelsea yari imaze gutakaza amafaranga menshi cyane ku bakinnyi bafite uburambe ariko batatanze umusaruro wari witezwe. Aha niho ubuyobozi bwa Ariko bwafatiye umwanzuro ukomeye, bwavuze ko niba kugura abakinnyi bamaze kubaka amazina yabo bidatanga ibisubizo ari biza gushora imari ku bakinnyi bato bafite ubushobozi bwo kuzavamo igihangange. Nibwo hatangiye icyo bise Project Youth. Chelsea yatangiye kugura Enzo Fernandez nyuma yo kwigaragaza mu gikombe cy'isi cya 2022, izakurikizaho Moise Caicedo wa Brighton, izakongeraho Cole Palmer wa Manchester City ndetse n'abandi bakinnyi benshi bari bakiri bato. Muri icyo gihe abantu benshi banenze ayo mafaranga yose yashobora ku bakinnyi badafite uburambe buhagije, bavuga ko Chelsea iri gukina urusimbi. Ariko imyaka yagiye ishira, bamwe muri abo bakinnyi batangiye kugaragaza ko ubuyobozi butari bwaribeshye. Cole Palmer yabaye umwe mu bakinnyi bateye ubwoba muri Premier League. Enzo Fernandez igaragaza umwe mu badasanzwe mu kibuga hagati, naho Moise Caicedo aza kuba umwe mu bakinnyi beza mu kurinda ubwugarizi. Byasaga naho gahunda ya Ariko yari itangiye gutanga umusaruro, ariko nubwo hari intambwe yari imaze guterwa, ikibazo kimwe cyari gikomeye. Chelsea yari ifite imana idasanzwe, yari ifite urubyiruko rwuzuyemo ubushobozi, ariko hari ikintu cy'ingenzi cyane kitari cyubatswe. Icyo kintu Xabi Alonso, Behad Egbari ndetse n'abandi bayobozi ba Chelsea bavuga ko cyatumye bongera kureba ku isoko ry'abakinnyi bafite uburambe. Kandi mbere yo gusobanukirwa impamvu Danny Welbeck na Jordan Henderson bageze ku rutonde rwifuzwa na Chelsea, tugomba kubanza kumenya icyo ikipe yaburaga n'impamvu umushinga wari wakiye ku rubyiruko gusa watangiye kugaragaza intege nke. Iyo urebye uko Chelsea yitwara ku isoko ry'igura n'igurisha kuva muri 2023, biroroshye kuvuga ko umushinga wa Ariko watangiye gutanga umusaruro. Cole Palmer yabaye umwe mu bakinnyi beza muri Premier League. Moise Caicedo yigaragaza bamwe mu bakinnyi bakomeye hagati mu kibuga. Enzo Fernandez agenda mu mutima wa Chelsea mu gutegura ibitero, mu gihe abandi bakinnyi nka Levi Colwill, Mauro Gusto na Romeo Lavia nabo bagendaga batera intambwe idasanzwe mu mikinire yabo. Iyo urebye izo mpano ku giti cyazo, ntawashidikanya ko Chelsea ari ifite ejo hazaza heza. Ariko ikibazo gikomeye ntabwo cyari impano z'abakinnyi, ikibazo cyari uburyo izo mpano zafatanyaga nk'ikipe imwe. Mu mupira w'amaguru, kugira abakinnyi beza si byo byonyine bitwara igikombe. Hari amakipe menshi yagize abakinnyi b'ibihangange ariko ntabashe kugera ku ntego kuko yaburaga ikintu kimwe cy'ingenzi, umuco wo gutsinda. Chelsea yatangiye kubona ko nubwo yari ifite abakinnyi bafite ubushobozi buhambaye, hari ibihe umukino wajya guhinduka bakabona umuntu ufata inshingano zo guturisha bagenzi be, kubagarurira icyizere cyangwa kubereka ko bakwitwara mu bihe bikomeye. Ibyo byagaragaye inshuro nyinshi mu mikino ikomeye. Chelsea yashoboraga gutangira umukino neza, ikawugenzura ndetse ikabona amahirwe menshi, ariko iyo habaga ikosa rimwe gusa, igitego cyo kwishyura cyangwa icyemezo cy'umusifuzi kitabashimishije, umukino utagubacika kandi wabaga uri mu biganza byabo. Mu minota mike yakurikiragaho ayo makosa, ikipe yose yasaga n'iyashyushye mu mutwe. Abakinnyi bagatangira gukina bafite umujinya, bagatakaza imipira byoroshye, bagahubuka mu byemezo, maze uwo mwanya atuma batsindwa umukino bari bafite gutsinda. Amakuru yavuye imbere muri Chelsea yigeze kuvuga ko Liam Rosinio wari warahawe inshingano zo gutoza ikipe hagati muri shampiyona, yabwiye abakinnyi be mu nama ye ya mbere ikibazo gikomeye yabonye atari ubuhanga buke cyangwa kutagira imyitozo ihagije, ahubwo ko ari lack of emotional maturity, ni ukuvuga kubura ubukure mu mitekerereze no mu buryo bwo kwitwara iyo ibintu byagenze uko babyifuza. Nk'ubwo raporo y'ikinyamakuru Independent cyandikirwa muri iki gihugu yemeza ko babwiye ko iyi kipe ishobora gukina iminota 70 cyangwa 80 neza, ariko ikananirwa iminota 10 gusa y'uburangare cyangwa guhubuka. Icyo ni ikibazo kidakemurwa no kugura umukinnyi ufite umuvuduko cyangwa ubuhanga bwo gutera umupira, ni ikibazo gikemurwa n'abakinnyi bamenyereye guhangana n'ibihe bikomeye. Hari umukino umwe ubuyobozi bwa Chelsea bafashe nk'urugero rwiza rw'iki kibazo. Mu gihe umukino wa UEFA Champions League bahuyemo na Paris Saint-Germain, Chelsea yari ihagaze neza kugeza ubwo umunyezamu Philippe yakoraga ikosa rikomeye ryatanze igitego cyabaciye intege. Icyari giteye impungenge si iryo kosa ubwaryo, kuko amakosa aba mu mupira. Ikibazo cyari uko nyuma yaryo ikipe yose yahise isenyuka mu mikinire yayo. Mu mwanya wo kongera gutuza no gushaka uko wakisubiraho, Chelsea yakomeje gukora andi makosa menshi, bituma Paris Saint-Germain ishobora kwikinisha ibitego 5 mu mukino ubanza wabereye mu Bufaransa. Ubuyobozi bwabonye ko yabaye ikibazo nk'icyo nta muntu wari uhari wo guhagarika uwo muraba wo gusenyuka kw'imikinire yayo. Ikindi cyagaragaje ko hari ikibazo cy'imitekerereze n'imyitwarire y'abakinnyi mu kibuga. Mu myaka 3 ishize, Chelsea yagiye isoza shampiyona iri mu ikipe yerezwa amakarita menshi, ndetse ikaza no kuba hasi y'urutonde rwa fair play. Ntabwo ayo makarita yose yaterwaga no gukina umukino urimo imbaraga. Imibare dukesha ikinyamakuru Talk Sports yerekana ko amenshi yaturukaga mu kutumvikana n'abasifuzi, amagambo menshi, guhubuka no kutabasha kugenzura amarangamutima. Ibi byateye impungenge ubuyobozi ni uko n'abakinnyi bari bakwiye kuba intangarugero, barimo Enzo Fernandez na Moise Caicedo, nabo bakundaga kwisanga mu bibazo nk'ibi. Iyo abayobozi bo mu kibuga nabo batabasha guhuza mu bihe bikomeye,
ikipe biragora ko abakiri bato babigiraho. Aha niho ubuyobozi bwa Ariko bwatangiye kwibaza ikibazo gikomeye, ese ko kubaka ikipe igizwe n'abakinnyi bafite impano gusa birahagije cyangwa se hari ikindi kintu cy'ingenzi batari baritayeho? Mu nama zagirwaga mbere yo guha Alonso akazi, uyu munya Espagne nawe yagarutse kuri iki kibazo. Yavuze ko ikipe ikomeye irakenera gusa abakinnyi bafite ubuhanga, ahubwo ikenera abafite mentality, ni ukuvuga imitekerereze yo gutsinda, ubushobozi bwo kuguma bahuje mu bihe bikomeye no kuyobora bagenzi babo batitaye ku byabaye mu mukino. Ni naho havuye ijambo Alonso yakunze gusubiramo kenshi, balance. Kuri we ntabwo ikibazo ari imyaka y'abakinnyi, ikibazo ni ukugira uruvange rwiza hagati y'urubyiruko ruzana imbaraga n'umuvuduko n'abafite uburambe bazana ituze, ubuyobozi n'ubunararibonye. Mu yandi magambo, Chelsea ntiyabonaga ko umushinga wayo wo kwagura abana bato wananiwe, ahubwo yabonaga ko uwo mushinga wari utuzuye, bafite impano nyinshi ariko ubura abantu bashobora kuyobora izo mpano mu bihe bikomeye. Ariho hatangiriye impinduka zatumye amazina nka Danny Welbeck, Jordan Henderson na Maxence Lacroix atangira kuvugwa i Stamford Bridge. Ntabwo ari ukubera ko Chelsea yabuze abakinnyi beza, ahubwo no kubera ko yabuze abantu bashobora guhindura imyitwarire n'umuco w'ikipe. Ariko zaba abakinnyi bakuru mu myaka bafite iki Alonso yabonagamo ku buryo yiteguye guhindura politike ari maze imyaka 3 yubakwa. Icyo rero tugiye kugarukaho mu gice gikurikira. Iyo abantu bumvise ko Chelsea ishaka Dan Welbeck ufite imyaka 35 cyangwa Jordan Henderson ufite imyaka 36, benshi bahise babifata nk'ikimenyetso cy'uko iyi ekipe yasubiye inyuma mu mikorere yayo. Kuri bamwe byagaragaye nk'aho Chelsea yaretse icyerekezo cyo kubaka ikipe y'ejo hazaza ikajya gusinyisha abakinnyi bari mu mpera z'imyuga yabo. Iyo urebye neza impamvu iri inyuma y'aya mahitamo, usanga Chelsea itari kureba imyaka iri ku myaka y'abakinnyi gusa, ahubwo iri kureba ibintu byabuze muri iyi ekipe mu myaka yashize: ubuyobozi, ubunararibonye ndetse n'ubushobozi bwo gufasha urubyiruko gukura mu buryo bwiza. Alonso ntabwo yaje muri Chelsea azanye umushinga wa Ariko, ntabwo yaje kuvuga ko kugura abakinnyi bato ari ikosa, ahubwo icyo yashakaga ni ukuzuza ahari icyuho. Mu gihe cyose yamaze muri Bayern, Alonso yerekanye ko atizera ikipe igizwe n'itsinda rimwe ry'abakinnyi bafite imyaka ine. Yubakaga ikipe irimo urubyiruko rufite impano, ariko kongeramo abakinnyi bafite ubunararibonye bushobora kuyobora abandi. Nk'ubwo yari muri abakinnyi bakuze nka Granit Xhaka na Alejandro bagize uruhare runini mu gutuma ikipe ibimwe mu zikomeye i Burayi, atari kubera gusa ibyo bakoraga mu kibuga, ahubwo kubera imitekerereze n'ubuyobozi bazanaga mu rwambariro. Iryo kintu Chelsea ibona muri Jordan Henderson. Ntabwo Chelsea iri kumuzana kugira ngo aho umukinnyi uzajya atsinda ibitego byinshi cyangwa aho umukinnyi wigeze mu mikino yose, ahubwo iri kureba umuntu ushobora guhindura umwuka wo mu rwambariro. Henderson afite amateka yo kubaka, kapiteni wa Liverpool yatwaye Premier League na Champions League, kandi imyaka yamaze ku rwego hejuru yamwigishije uko ikipe ikomeza guhagarara mu bihe bikomeye. Mu mupira w'amaguru hari abakinnyi bagira uruhare runini batagaragarira mu mibare. Hari igihe umukinnyi ashobora gukina iminota mike, ariko ijambo rye mu myitozo, mu rwambariro cyangwa hagati mu mukino kagira agaciro gakomeye. Chelsea ibona Henderson nk'umuntu ushobora kuzamura urwego rw'imyitozo, agasaba bagenzi be gukora cyane, ariko akanabikora mu buryo bwubaka aho kubasenya. Ni umukinnyi ushobora kubwira umukinnyi ukiri muto ati ibi ntabwo bihagije, ugomba gukora byinshi, ariko akabikora nk'umuntu ushaka kumufasha gukura. Dan Welbeck nawe afite uruhare rutandukanye. Ntabwo azanywe gusa kubera ibitego yatsinze muri Brighton mu myaka yashize, ahubwo azanywe kubera imico ye n'uburyo yitwara nk'umukinnyi w'ikipe. Welbeck yakinnye mu makipe akomeye nka Manchester United, Arsenal ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Azi igitutu kiba ku mukinnyi ukinira ikipe nini, azi ko umusore ukiri muto ashobora kugira ibihe bigoye, kandi azi ko wagaruka nyuma yo gutsindwa. Chelsea umubona nk'umukinnyi ushobora kuzana imbaraga nziza muri ekipe, mu gihe rimwe na rimwe urubyiruko rwinshi rushobora gutuma urwambariro rubura umuntu utuma ibintu biguma ku murongo. Abakinnyi nka Welbeck bashobora kuzana ituze n'ubumuntu. Ni umuntu ushobora gufasha abakinnyi bashya kumva umuco w'ikipe no kubafasha guhangana n'igitutu cyo gukinira Stamford Bridge. Ku rundi ruhande, Maxence Lacroix agaragaza ko impinduka ya Chelsea batareba gusa abakinnyi bakuru. Uyu myugariro ufite imyaka 26 aracyari mu myaka myiza y'umwuga, kuko yarakinnye muri Premier League hamwe na Crystal Palace, bituma Chelsea imubona nk'umukino ushobora guhita atanga umusaruro, atari umushinga w'igihe kirekire gusa. Nyuma y'imyaka Chelsea imaze isinyisha abakinnyi benshi bataramenyera umuvuduko wa Premier League, Lacroix ahagarara ikindi cyerekezo, umukinnyi ufite impano ariko unafite ubunararibonye bwo guhangana n'iyi shampiyona. Icy'ingenzi rero ni uko Chelsea itahinduye burundu filozofi yayo. Ntabwo iri kuvuga iti abakinnyi bato ntibakenewe, ahubwo ubutumwa ni ubu: impano z'urubyiruko zikeneye abayobora. Umukinnyi nka Cole Palmer ashobora kuba afite ubushobozi bwo kuba umuyobozi mu myaka iri imbere, ariko uyu munsi aracyakeneye abantu bamaze kunyura muri ibyo bihe kugira ngo bamwereke uko bigenda. Kugeza ubu Chelsea yari ifite ikipe ifite impano nyinshi,
ariko ifite abakinnyi bake bafite amateka yo gutsinda ibikombe no guhangana n'igitutu. Niyo mpamvu Welbeck na Anderson batabonwa nk'abaje gusimbura urubyiruko, ahubwo babonwa nk'abaje kurufasha kugera ku rwego rukurikira. Ariko ikibazo gikomeye kigomba gusubizwa ni ese kongera ubunararibonye muri Chelsea bizahita bihindura umusaruro wayo ku kibuga, cyangwa se iyi n'indi mpinduka zongera gutwara amafaranga menshi ariko ntigire ikihindura. Mu by'ukuri amakipe akomeye mu mateka ntabwo yizeye urubyiruko gusa cyangwa ubunararibonye gusa. Manchester United ya Sir Alex yari ifite abasore nka Ryan Giggs na David Beckham, ariko ikagira abantu nka Roy Keane bayoboraga ikipe. Real Madrid iheruka gutwara Champions League yari ifite impano ziri kuzamuka nka Vinicius Junior na Rodrigo, ariko inagira abakinnyi nka Luka Modric, Toni Kroos na Karim Benzema bari bazi uko ibihe bikomeye bikemurwa. Ndetse na Chelsea ubwayo yatwaraga ibikombe mu myaka yashize yari ifite uruvange rw'abakinnyi bato n'abafite uburambe. Icyo Xabi Alonso ashaka gukora agashaka ikipe ishaje, ahubwo ashaka ikipe yuzuye, ikipe irimo abakinnyi bafite imbaraga, umuvuduko n'inzozi zo kwandika amateka, ariko ikagira n'abakinnyi bazi ko amateka yandi. Kuri we uburinganire hagati y'imyaka, imico n'ubunararibonye nibwo bushobora guhindura impano nyinshi Chelsea ifite bikavamo ikipe itahatanira ibikombe. Ariko nubwo iyi gahunda yumvikana neza ku mpapuro, ikizamini nyacyo kizaba ku kibuga. Niba Chelsea izamuka igatangira gutsinda imikino ikomeye no kugaruka mu rugamba rwo gutwara ibikombe, abakinnyi nka Anderson na Welbeck bazafatwa n'ibibazo by'ubwenge. Ariko niba ibintu bizakomeza kuba bimwe, abanenga ikipe bazavuga ko yongeye gukora amakosa yo gushora amafaranga mu bakinnyi batari igisubizo kirambye. Amaherezo ikibazo ntabwo ari ukumenya niba Danny Welbeck afite imyaka 35 cyangwa Jordan Henderson afite 36. Ikibazo nyacyo ni ukumenya niba Chelsea yabonye icyo yari yarabuze, kuko rimwe na rimwe ikipe ntitsindwa kubera kubura impano, ahubwo itsindwa kubera kubura abantu bayobora izo mpano. Ngayo nguko aya Chelsea. Mugire ibihe byiza. Ndi Joyce Gakomba.